بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع درجة العلماء وخفض درجة الجهلاء وجعل بينهم كما بين الأرض والسماء، كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم الصلاة والسلام على من قال خيركم من تعلم القرآن وعلم آله وأصحابه الذين ورثوا علمه وكانوا من الأتقياء والحكماء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ جمال عبد الله عالم بكما نموني بيتني بزكي درتنا خيز برسيسني مجلس الفدا والله قبني بخايفي أصدر جبسني جرموا في قبا أما مجلسني اسم الجتني. بسم الله جنة جلكبا وهندا الحمد لله شكري ربي قدا إسات نفكني علماء توحيدا الصلاة والسلام على محمد علي في صحابة تابعو توندا الراجرات بخير يددا نرتي سابو خننجن يدا رحمن ساقدا نطلجو أكيدا خاتمة نطلجي ربي يا رحماني بهاي في جرو جبسني جرمو في قبا أما مجلسني اسم الجتني mata dure kopi tenya wali vimna jal kabun durati wa walid damana jirka maslamuma wali rakamna walaftu setani lafatin disina walinda gaifanne ujirol china yodala gubane raga fatamna guranu faskana egalu daviana dam saula majiruf kanjire dubana kajiru tursisi kanjire firdausi godi botasani jaramu fi kaba majlis nini isimal jattani خانتي عسودان دام سوين قبا دام ساتتما إسني للبا نما يودغه اتيادو قبا شيخ جمال عبد الله نمو قبا قبا مجلس هنكبن وإدو خطابا إسنا كم جتن يا أبا كرب كرن جنة بناجرتي قبان الراين ديسنا خطا سنا قبا تكوتن تفادين نما يويب قبا نجار رججودا ميتك للبا سغلي القبا آهي أنغام مانتورا ما كان ديفتني جارمو في قبا أما مجلس نيني اسم الجتني شيخ جمال عبد الله عالم بكما نموني بيتني بزكي درتنا خيز برسيسني مجلس الفدا والله قبني بخايفي أصدر جبسني جرموا في قبا أما مجلسني اسم الجتني Jammaan galma shiraa qabsoo lafaa kaasee dhageessi fiinimaa qabsoo bakka geessee waan namuurraan fatee lafatti lakkisee ganda jeedanaa fi kannaannawaa isaa qabsoo itti cimsee walitti dhiyaatanii namayyuu hasaasee majlisa ilmiidhaa sheenni dhabuu kanaatu yaachisee hiraarsee osoo eessa jirru maskida barsiisaa jaaruu qabna janii namuu yaada kaasee majlisa Sheekh Jamaal qaba ittiin qabnu ni jaarra jaanii jaaramuu fi qaba amma majlisa
majlisnini isin maal jettanii? Namuu osoo harkuu ittuma jaljanne akka waan hin garree irrumaa jallifne hoggaa barsiisan faasoo bira deeyne barsilaa harkine nutillee waan deeyne tullaa gaafanne akkana nuun jaan hoggaa deeyfanne majlisni dhaabbataan sheekaaf hin jaaramne irrumaa qaraana mana bira deeyne miyaan ilmi sheekaa ifiif namayyaati akkana dhiideeyma olkaa walkaasaan ijaarra majlisaa hin qabnu baay'ilama jaaramuu fi qabaama majlisnini isin maal jettanii? Alhamdulillahi yaa mootii aalama hamdan laka rabbii galanni keetuma siitu warraan gahee bardiini islaamaa hedduu nu badhaabdee gurguddaa ulamaa waa hunda keessattuu sumaatu faarfama kajiru nuuf tiisii yaa abbaa arjummaa kana akhiraa kuteef garaan nu waadama obsuullee dadhabnee ilaahan gamma sheeka keenya muftii ilmiidhaan beekama du'aana siidhamnee yaadaddaa muslimaa sheeka Adam Tuulaadhaa waybeen sanama firdoosii nuu kanniif rabbi yaa rahmaanii jaaramuu fi qabaa amma majlisnini isin maal jettanii? Sheekh Jamaal Abdullah aalima beekamaa namoonni beeytanii masgiida irrateenyaa keessa barsiisanii majlisa dhuunfaadhaa warraa hin qabanii beekaayii fi osoo diruu jabeessanii jaaramuu fi qabaa amma majlisni isin maal jettanii? Shaabii zabanaa yaa sheeka Adam Tuulaa duuda dachii gubbaarra seenan jala hedduudha lafa hamballeessuu wallaala hirriba hin qaban ganamaa galgala dhaamsisaanii guddaan barumsuma laala maqaatti maggaasan maataa raashidaa hunda dhiiraa dhala sunnaa gaarii kana hambisaniif jala osoo teenya taate taa'uudhaan si mala rabbiin si fudhatee jalla wataala murtii isaa jaalannee diduun taanu jala wajjumaan nu qaasii guyyaa baruusanii yaa abbaa arjummaa jaaramuu fi qabaama majlisnini isin maal jettanii? Ayyoo sheeka keenya nuti galmaan geenyu malee akkamitti teenya ittillee haadhamnu lubbuu fi qabeenya dhaamsa isaa lakkisuun wallahi nuuf xiqqeenya namayyuu jabaadha yaa hawaasa keenya irraa nu gaafata boru rabbiin keenya gaafii guyyaa baruu shiddaasi jabeenya qixaaxa Khaaliqaa obsuu yoom dandeenya namuu bahuu qabna amma gahee teenya waan nu barbaachisu qabeenya humnaanii jaaramuu fi qabaa amma majlisnini isin maal jettanii? Yaa hawaasa keenya haa wal dhageeffannu tokkummaa cimsinee haa wal jabeeffannu ulamaa teenya hunda haa jaalannu rakkoo isaanii hundaa irraa haa qoodannu maan rakkatan jennee namuu haa gaafannu nuuf jecha lakkisan tasaanii isaanuu dhabuu qofaaf bonya hoggaa qabnu beeynu amala akkanaa haafirraa lakkifnu diinirraa barachuuf mudhii haa hidhannu umrii dheertuu kanniif warra lubbuun jiru yaa abbaa arjummaa jaaramuu fi qabaa amma majlisni isin maal jettanii? Sheekh Jamaal Abdullah aalima beekamaa namoonni beeytanii masgiida irrateenyaa
dursanii barsiisan dubbii gaarii abbaa birraa laalajaan yoo itti yaaddanii qalbiidhaan fudhattan wayisin gaafannaa meeyoo nu deebiftan lubbuun du'an ooltu namayyuu ni beeytan sheekni keenya akkanaan yoo qiraa kutan majlisa hin qaban kan ittiin dubbatan ulamaan hundinuu majlisaan beekaman sheekni keenya qoftiinsa maalumaaf dhaban gaafii nuuf deebisaa maaliif calliftanii jaaramuufii qabaa amma majlisinii isin maal jettanii sheekni katti fidan ilmi isaanii tanaa silaa dhageessanii gaafa abbaa irree bara dargiisanii ulamoota keenya beekaa jeessanii kaan dhabamsiisanii fayyaasaa qabanii nam tokkon nagarree achi buutee isaanii badii biraan qaban taahida labsanii tokkichummaa rabbii biyya barsiisanii diin islaamaa kanaaf way waan mudatanii biyya meeqaa meeqaa keessa naannawanii beelaaf dheebuun jennee hunda sabbaranii akkasiin nuugaan bar ilmi isaanii yaa rabbi yaa allah yaa abbaa arjummaa dhiiga ulamaa teenyaa nuuf baasi meegumaa jaaramuufii qabaa amma majlisni isin maal jettanii isin irraan turru xumuruuf dhiyaanne nurraa turtan jettan akka hin muufanne hunda baleeyyanu dhiifama gaafanne dhiiraaf dhalaaf xiqqaa guddaa son jenne ammaaf asumaanu walitti dhaammanne irra deddeebine dhaamsa deessuun taane seenaa sheeka keenya akka hin dhoysine tanaa bakki jabtuun arra manaa kaane seenaa waa lama keessatti hundaa waajaan zarfu zamaanii fi wazarkum makaanii kunoo majlisnini jaaramuufii qabaa amma majlisnini isin maal jettanii arraafa siddaamnaa qophii teenyamma yoo isin arsine hundinuu dhiifama isin arsuun olluu iwwaanii muslima silaa ilmi namaa kataadhaan beekama rabbuma nuuf qaddaa obboleeyyan jamma asbiraan dabarruu hunaa dhabne amma yeroo biraa dhufnaa nuuf qabaa baallama waan nu dhageeffattaniif hedduu galatooma umrii nuuf dheeraddaa ama kuma kunootu murannee dheerattan jahina jaaramuufii qabaa amma majlisnini isin maal jettanii Sheekh Jamaal Abdullah